Udruženje ratnih veterana srpskih zemalja iz Bačke Palanke zajedno sa opštinom Apatin u Banji Junaković organizovala je 4. međunarodni omladinski kamp Sabor 2013. Kao specijalni gosti bili su članovi folklornog ansambla iz Rusije Zlatna kapija, koji su došli u Srbiju sa bogatim kulturno-umetničkim programom. Kamp je organizovan od strane jednog broja srpskih i ruskih patriotskih organizacija, poput Boračke organizacije srpskih zemalja Patriotski front, Srpskog pokreta Svetosrpsko jedinstvo, Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice, Pokret Kosovski front, a sve to uz podršku čelnika grada Apatina na čijoj se teritoriji nalazi kamp. Danas su sa nama mladi iz Rusije, mladi iz Republike Srpske, srpska zajednica iz Vukovara i mladi iz naše države Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. Očekujemo u sljedeću subotu 7 mladih iz Slovenije. Znači imamo taj karakter međunarodni, kamp je edukativnog karaktera i za razliku od mnogih drugih koji se dešavaju u ovoj zemlji i trenutno i ovih svih vremena i perioda, ovaj kamp je namenjen za borbu protiv maloletničke delikvencije, odnosno za zdrav život i zdravu mladost. U radu kampa učestvuju mnoge organizacije. Ja ne bi ovoga trenutka i u ovom momentu govorio o svima. Imaćemo priliku nakon jednog kraćeg dela i uvoda, pošto su sa nama gosti iz Rusije, ja bih vas molio da ih pozdravite, orkestar, odnosno KUD Zlatna kapija iz Moskve. Svi govornici na otvaranju kampa istakli su značaj i neophodnost ovakvih kampova za vaspitanje i obrazovanje mladih u borbi protiv pojave negativnih fenomena savremenog društva, kao što su alkoholizam, narkomanija, kriminal, kao i veliki broj upoznavanje i zbližavanje između kultura bratskih pravoslavnih slovenskih naroda. Nakon otvaranja kampa, učesnici su nastavili druženje i upoznavanje. Tokom večeri u Domu kulture u Apatinu svoj prvi koncert na turneji kroz Srbiju održali su članovi ansambla Zlatna kapija na opšte oduševljenje svih prisutnih.
Reći ću samo ono što nisam na početku. Ovaj edukativni kamp ima 3 segmenta metodološki podeljena. Prvi je edukacija, drugi je sportsko-takmičarski i treći je zabavno-rekreativni. Naravno, deca vole ovaj treći, ali im treba i ovaj prvi i drugi da bi imali, ono što smo rekli, zdravu mladost i zdravu naciju. Druženje među kulturama, druženje među narodima je već uobičajeno. Kroz ciklus ovih kampova, ne samo Patriotskog fronta, nego mnogo organizacija, ja ću ih pomenuti ovde danas, koje su učestvovali u organizaciji 4. kampa, a to su Svetosavsko jedinstvo iz Beograda, to je Kosovsko ognjište i Kosovske Mitrovice, Kosovski front iz Moskve i neke lokalne samouprave, od kojih moram da izdvojim domaćina, lokalno samoupravi opštinu Apatin, na čelu sa doktorom Živorodom Smiljanićem i njegovim saradnicima, i opštinu Bačka Palanka. Takođe, podršku imamo od ambasade Ruske federacije i ruskih privrednih subjekata, kao i od autonomne pokrajine Vojvodine. 50 volontera Patriotskog fronta je radilo mesecima pripremu ovog kampa. Vidite i sami kako izgleda ovo naselje, a deca, polaznici ovog kampa u sklopu radnih aktivnosti će da urade kada budu odlazili taj kamp i ova šuma mnogo lepše izgleda. U ovom delu šta je cilj? Cilj je, znači, napraviti bukvalno od naše dece, skloniti ih sa ulice. Svi znamo koji je problem i maloletničke delikvencije i kriminala i svega toga i na koji način se država bori. Znači, nije borba sankcionisati nešto, nego je borba preventiva. Ovo što danas vidimo ispred nas je preventiva. I svi mi zajedno učestvujemo u toj preventivi, uključujući i vas iz medije. Što više medija, ova slika će otići u svet. Mi, zahvaljujući kampu u Apatinu, imamo 20. ovoga meseca, pa zaključno sa 30. još jedan ovakav kamp u Požarevcu, a iduće godine verovatno u Šapcu, još više gradova Srbije. Ovo je danas u Apatinu otvoren 4. međunarodni omladinski kamp. O cilju i svrsi kampa je govorio predsjednik udruženja na svečanom otvaranju, o čemu možemo po vašoj želji da kažemo nekoliko reči više kasnije. Ono što treba da istaknemo jeste da opština Apatin je jedna od zaista retkih opština koja vodi računa o ratnim veteranima, porodicama poginulih boraca, ratnim invalidima i više nego što trenutno važeći zakon u zemlji propisuje. Ovde smo naišli na zaista jedno veliko razumevanje za našu populaciju, kako za ratne veterane, tako i za njihovu decu. Omladinski kampovi ovog tipa su pre svega namenjeni deci ratnih veterana, invalida, porodica poginulih boraca i on, osim onog edukativnog dela i socijalnog, ima i jedan humanitarni karakter, jer deca ove naše veteranske populacije nemaju mogućnost kao ostala deca u zemlji da sebi priušte logorovanje, letovanje besplatno kako smo mi to zamislili i kako uz pomoć lokalnih samouprava koje imaju razumevanja za ove naše aktivnosti imamo ovde u Apatinu. Pored mene je dr. Živorad Smiljanić, predsjednik opštine Apatin, koji od prvog dana je prepoznao šta mi to želimo da uradimo i izrazio je zaista jednu veliku spremnost i želju i volju da nam pomogne i ovaj kamp će u Apatinu, verujemo, prerasti u jednu lepu tradiciju, a da je ovo jedan zaista lep gest, kao što smo naišli, kažem, ovde u Apatinu, pokazuje činjenica da ovi kampovi će nastaviti da se održavaju širom naše Republike Srbije. Trenutno je na programu 20. jula otvaranje prvog kampa u Požarevcu, isto ovakvog tipa, po ovakvom programu, namenjenog također deci ratnih veterana, invalida i porodice poginulih boraca, a u najavi već možemo reći da ćemo naredne godine imati sličan kamp i u Šapcu, a verujem i u mnogim drugim gradovima, jer lokalne samouprave u kojima Patriotski front ima svoje opštinske odbore su pokazale da su spremne da nam pomognu u realizaciji ovih naših programskih aktivnosti.
Ja bih sad dao reč predsjedniku opštine Apatin, gospodinu Živoradu Smiljaniću, da nam se obrati. Izvolite. Po ovu ideju Patriotskog fronta da deca ratnih vojnih invalida i veterana mogu da se druže i da preko kampa na neki način idu i na letovanja, smo mi podržali, znajući da je ekonomska situacija u našoj zemlji veoma teška, da deca danas ne mogu da idu na letovanja. Zato preko ovih kampova mi pomažemo deci da dođu. Boravak u Banji Junaković ima edukativni karakter, ali ono što je još važnije, deca će celo vreme provoditi na sportskim terenima i naročito na bazenima, gde će se moći da kupaju oni koji ne znaju, da pohađaju školu plivanja i da nauče da plivaju. Tako da briga o deci, s obzirom na sve veći porok droge, je jedna velika obaveza nas odrasli i sve što je u tom cilju aktivno mi pomažemo, jer još stari Rimljani su rekli u zdravom telu, zdrav duh, in corpore sana mens sana. Zato je opština već pre 3 godine podržala ovaj kamp i on postaje tradicija. A ono što je najvažnije, deca iz mnogih krajeva naše zemlje, pa evo iz Ruske federacije, dolaze tu, upoznaju se, druže i ta prijateljstva će sigurno ostati dugi niz godina, možda i za ceo život. Zato želim da kažem da ne samo moralno, nego pre svega materijalno opština Apatin pomaže i finansira to. Inače, da kažem, 2004. mi smo jedina opština u Srbiji koja je bilo dosta izbeglica, a došle su i porodice palih boraca, tako da jedna od prvih odluka Skupštine opštine 2004. godine, kad sam ponovo postao predsjednik, je bila da smo doneli odluku da deci koja su ratna siročad, dali smo stipendije do kraja školovanja, tako da ne samo onoj deci čiji su roditelji iz Apatina poginuli, nego i oni koji su došli kao izbeglice u opštinu Apatin. Zato želim da kažem da će ovaj kamp dugo godina trajati u Apatinu i da će ga opština Apatin podržavati. Pored mene je sa leve strane gospodin Aleksandar Kravčenko, predsjednik organizacije Kosovski front iz Moskve, inače naš dugogodišnji prijatelj i saradnik, koji također u Moskvi se bavi ovakvim sličnim kampovima, normalno u drugim uslovima i po drugom planu i programu. Ja bih izrazio svoje zadovoljstvo što je on danas ovde sa nama i što je uz njegovu pomoć danas u kampu Kulturno-umjetničko društvo Zlatna kapija, također iz Moskve, koji su došli ovde da budu naši gosti i da održe koncerte u 9 gradova u Republici Srbiji. Humanitarne koncerte pre svega, koji su inače slobodni, ali, kažem, pred ulazima će biti postavljene kutije za dobrovoljni prilog, pa onaj ko bude mogao da nešto priloži, skupit će se nešto sredstava za porodice sa više dece. To je cilj njihovog boravka ovde u Srbiji. Inače, oni su došli o svom trošku. Na nama je, kao organizatorima, bilo to da im obezbedimo smeštaj i hranu, što smo mi i uradili, naravno, kažem, uz pomoć naših domaćina ovde i u Apatinu, a tako i u drugim gradovima gde će ovo kulturno-umjetničko društvo nastupati. Ja bih dao reč gospodinu Kravčenku da nam kaže nekoliko svojih utisaka o svom boravku ovde, jer ovo je već drugi put da je on ovde u Apatinu. Pozdravljam ove aktivnosti koje sad već zaživjeli u Srbiji, a u Rusiji slični kampovi i slične aktivnosti već traju decenijama. Isto tako na čelo tih kampova i klubova su veteranske organizacije. Zapravo to rusko iskustvo i polako se prenosi i u drugi pravoslavne zemlje. I šta je bitno i važno još za nas u ovom trenutku, što naša deca može da se, ruska deca može da dođu u ovakav kamp i da se druže sa svojom srpskom decom, šta očigledno će unaprediti odnose između naših zemalja i naroda.
I još bih htio da naglasim da je kulturno-umjetničko društvo Zlatna kapija sastavljena od pravoslavne dece, odnosno iz porodica koje imaju više od 5 dece. Znači, i bila je jedan cilj i ideja da oni dođu ovde, održe ti koncerte, da pomognu slične porodice u Srbiji. Znači, po tim gradovima gdje će oni budu nastupili. Znači, da obrati pažnju srpskog društva na, nije kažem da taj problem, a i način na postajeći te mnogodjetne porodice, da bi njih bilo šta više u Srbiji. Sa nama je danas ovde i gospodin Marijan Stojković, inače predsjednik Udruženja ratnih veterana, invalida i porodica poginulih boraca iz Požarevca. To udruženje je odnedavno pristupilo Patriotskom frontu i Požarevac će, verujemo, u budućnosti, odnosno u skorije vreme, postati regionalni odbor naše organizacije. Gospodin Stojković je i jedan od onih koji su došli na ideju da po našem planu i programu uradi nešto slično i u Požarevcu, i u Požarevcu počinje 20. ovog meseca, znači u sljedeću subotu, jedan ovakav sličan kamp. Pa neka i on kaže nekoliko reči o svojim utiscima i boravku ovde u Apatinu, a normalno i o onome što ćemo imati priliku da vidimo u Požarevcu. Kao što reče moj prethodnik Neđo Antonić, ja sam Marijan Stojković, predsjednik Udruženja ratnih veterana, invalida i porodica poginulih boraca u Požarevcu, od nedavno i član Patriotskog fronta. Ne bih da ponavljam ono što su oni sve rekli, jedino želim da se zahvalim na toploj dobrodošlici opštine Apatin i naših kolega Patriotskog fronta ovde u kampu Sabor. Kao što rekoše, kod nas od 20. jula sad počinje isti ovakav kamp, na istom principu, isti plan, isti program, koji je zamišljen isto ovako. I ovom prilikom bih želeo da pozovem sve vas medije i lokalnu samoupravu grada Apatina da nam se pridruže 20. na svečanom otvaranju u Požarevcu, kako biste vašim prisustvom uveličali svo naše slavlje. Ja sam Veroljub Petrunić iz Kosovske Mitrovice, potpredsjednik sam društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice. Ovom prilikom želim da se zahvalim organizatorima, Patriotskom frontu, opštini Apatin, organizaciji Kosovski front, organizaciji Svjetskog jedinstva i mnogim drugima, kao i preduzeću Lasta koje je obezbedilo da pomoglo da deca sa Kosova i Metohije dođu na ovaj edukativni omladinski kamp. Došlo je 16 dece, svi su to deca samohranih majki, znači niko od njih nema oca, a jedan čak nema ni majku. Želim da, pored toga što bi se zahvalio, da istaknem još i ovo, da su naša deca ove godine drugi put. Prošle godine su, da se pohvalimo, osvojili prvo mesto u ekipnom takmičenju. Pola od njih je znači već bilo ovde, a druga polovina je prvi put napustila Kosovo. Nadamo se da će sve ići po planu kako treba. Dobili smo poziv i da još jedna grupa naciše dece, takođe sa Kosova i Metohije, samohranih majki i palih boraca, dođe na edukativni kamp u Požarevac i nadamo se da će sve ići po planu. Još jednom zahvaljujem svima na dobroj i toploj dobrodošlici i nadam se da će sve biti kako treba. Ujedno pozivamo i vas da narednih dana pratite dešavanja ovde u kampu. Kamp je inače otvorenog tipa. Kogod želi može da dođe ovde, da vidi šta to deca rade, čemu ih učimo, čime se oni zanimaju i tako dalje. Ovde nema nikakvih tajni. Također pozivamo sve druge medije i novinske kuće koje žele da dođu, slobodno mogu doći, samo treba da se najave ovde upravi kampa i sve će biti rešeno. Prošle godine u kampu je boravilo oko 70 dece i mladih uzrasta od 10 do 19 godina iz Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Ruske federacije, a među njima bili su prvi put i mališani sa Kosova i Metohije.
Prema rečima organizatora, misija ovakvih kampova je sklanjanje mladih sa ulice, upotpunjavanje društvenog života, proširivanje međunarodne saradnje, kao i kulturne i etičke povezanosti različitih naroda, kultura i razvijanje mladih talenata. Kao glavni cilj međunarodnog kampa navodi se i vaninstitucionalna edukacija mladih, borba protiv poroka, zdrav način života i razvoj ekološke svesti.